Katinar ko Koit Kia ka arpasan tarik Jingpang aja arpoi kala pentip bekidan kendai spa san penyongut kibiot thamayu COVID-19 hinyo spa san pesan ngut kiba Koit berkat kendai ngut kiba klat nakini kibiot thamai laipu arngut kidai na East Garo Hills District saupu kendai ngut na East Jaintia Hills lai spa hinyo pesan ngut na East RiKhasi Hills arpoi ngut na North Garo Hills shi spa kendai pesan ngut na Riboy District arpo ngut na South Garo Hills District sanpu prangut na South West Garo Hills kendai po ngut na West Garo Hills Prapu kendai ngut na West Jaintia Hills but arpu kendai ngut na West RiKhasi Hills District. Nagi Koit mentang singi lai ngut kidai na East Garo Hills District, kendai puai ngut na East Jaintia Hills, lai spa kendai pesan na East RiKhasi Hills, hinrebu kendai ngut na Riboy District, hinrebu ngut na North Garo Hills, hinyo ngut na South Garo Hills, khat kendai ngut na South West Garo Hills, sau ngut na South West RiKhasi Hills, lai penrebu ngut na West Garo Hills, kendai puai ngut na West Jaintia Hills but lai pesau ngut na West RiKhasi Hills District. Nagi baklat mentakasi khatsawun kidai na East RiKhasi Hills District, arngut na West Jaintia Hills, iway na South Garo Hills but arngut na East Jaintia Hills District. Haru bapan mi yagani ka kubor ka jala meglaya kaladon laipu hajar south spa saup kandai tali ki positive case, hinyo hajar kandai spa hinyo pui tali ki active case lani ki brangdon hapreng ka jingsumar, arpu hajar kandai spa hinyo punringut ki blokot, but san spa arngut ki blaklat no.